دما خوش ببینرین هجا ایرو سویه که چله 2026 روژان روژا شمیه به روژا و سرکیه لروژا و کردستان روشا داویه خالین هری سرکیه پیمان او آگاین هری داویین تکیلداری ویه که روشا لکوبانه بگیره و حتی پشتوانیان جبو روژا و کردستان امی دبلتنا خواه ساعت هفتان ده جواره پیشکش بکن پشتی بیناو بره. بله بینرین هجا پشتی کو پیمانا دنا برا هزین سوریه دموکراتیک قصدی او حکمت دمکیا شامد هات امضا کردن و هات راگاندن ادی گلک پرس دسری هر کسی ده چیبون بطایبتی در حق هزین اولکاری او هزین لشکری روجاوی کردستان ده فرمانداری گشتی هزین سوریه دموکراتیک قصدی مظلوم عبدی بو میوانی کانالا ما روناهی تیوی عبدی گوت و تو هزک در باسی نه نوا گوند نجی نوا باجرین کردان نبه و قصد جواک توگایان تبلی نوا ارتشی ببه. بری هرچی از وی بیجم یعنی ده اتفاق ده هیا هرمی کردی چه باجار چه گوند و ارتش سوری نکبیک و بشک اساسیه هاتی بیرکن چه جزیره دبه چه کوبانه دبه ارک اساسی آ پارستنا هندرین یعنی آ باجارین کردان گوند کردان و هیزن ما ابلکاری ایکنها و بدهندری وزارت هندری سوریه دکو انتگراسیون و چه به آنها پیرابن. اما ویج دودی مهدا دست بکه حتی نیکو با انتگراسیون تمام دبه. مال هفکر کو هیزه کی محدود هجمار خو بیله هجمار چند آراج بن عربم بیله هیزه کی بیله اوره درباسی باجار حسکه مربع امني باجاري قامشلي يعني مربع امني الوادر كي درباسي وربه دور دجبونا اركا كو انتجراسيوني اي وا سازين كل وادر كي بالدوله را بدا تشيكرن هفيزن كوري اركي خوي بيله اركا خد مجاري انتجراسيوني دغري نكو لسر حمي باجار حمي دري بس سيطره بكي ام بيول جرى ما راحت به يوريت بسكريكي ابلكاري نینن نادیس افجی مجاری که کو تیدام کنم بیچ مدرسکتی شورش پاراستنه چل یعنی هریم جزیره چه دیریک دبه چه یعنی نافچه قامش دبه چه حسکی دبه چه کوبان دبه یعنی هزین قصده اکل بحری من خب شکلی توغای شکلی لیوا نجبا ورن تبگر کرن و بشک ببن بشکی فرمیج وزارت پارستان یا سوری یعنی دیسم کنم بیجن یعنی هیزن و هریمان اکو حتی نه هبون اونا دیسا و هریمان بپارزین و دودی مه یعنی پشتی سیروجان و تیکه مریته حتی و چاقید دوی یعنی هیزن عسکری هیزن لشکری چلی منطقه جزیره دوی گرک بکشن یعنی هیزن الجزیره گرک جهري مدار كابن قدامه كي مثلا خباش تبدن همان تشلكو باني جي جرك يعني هيزن كهاتنا منطقه هيزي جريداي وزاره البارستان سوري جرك او نجخ يعني باشتا بكشينن هل بتن هيزي ما جي جرك باجار در كابن يعني باجار كوين نو باجار در شكون بو بارستان باجار هاد باجار او جي باجار در كابن او جي اللي كيلك باجارن و السكني خدا يعني جي خوي لشكري ده بيجي ببن از باردكم ابا قافي كوبيك وري يعني و بلی بینرین هجا گلی پرسین کد سری هر کسی ده بطایبتین تکیلداری روشا روجاوی کردستانی ما ج فرمانداری گشتی قصدی مظلوم عبدی پرسیابونکم یک جوانجی بطایبتی پشتی 15 سالان پشتی اوقاس تکوشین پشتی اوقاس کذب و جانگورین کجبو و دوزی هاتنه اوخر کردن ده روجاوی کردستانی چه بدست خست فرمانداری قصدی وی که جدی بیجم دبا اف دست کفتی نوکه خون او خیالین وان او گلبه لیبلی و کرد دواری اولکاری ریوبری و سیاست ده مافی خواه بدست بخن. نو كان بيجن تشتكي ما هي في كريمه بدس خستنا البته راسته يعني هدفي ما جيبي يعني بلن تربون لبالي تشتكي ما يعني تشتكي ما دس خستنا يجيكو يعني تشتكي ام بيجن هندكه يجي نل غوري خاصه كميه جاره كده اوجي اما يعني كذا حتى نهاتي كرن اما بكده يعني بتشوك بكن بشكل اساسي واتفاقي هاتي كرن پاراستنا خصوصیت هرم کردیه
بحمی والی داد بالی لشکری دا کاری ابلکاری دا و داری اداری دا حتی داری سیاسی داجی یعنی داری که داجی از کانو بجم حتی رجایی که دست کپتین که هنه هاتنه پاراستن مثلا بری حد شتی از کانو بجم yani dali evde duvarı çande da duvarı xandine da duvarı ülkede kunati kirin elbette ne var parastin xandine kuna am bejin zaro ki ma yani dikkat çima de madrasan da hatta nicame avay var resmi kirin dali idari da yani tavayı idare kirna harimi Kurdan am cerad bejin çi cezire çi kubani de hami alanda de hami aslan da ve ji tarafı halkı mentıkada gele mentıkada ولا مشاندن حتى اسكارن بيجم ايكو ناد ماشينن و برنج كيديتر اي خو دوام بكن يعني اركي خو اي ورا دوام كرنا و دهلي افلاكاري دا يعني ديس افلاكاري وهري مانا حمشي ود دست هيزي ميك ونا وزارات هندر اسوري دا ابي بيك دست من ده رياداري وجه حمشي و رياداري كو نها في كاريد ماشين ابريمو دا ورا دوام كرن دانجام دا سر عرده yani va saziyen ku gelime de va pevajoya şureşe de dest xisتی de herêmê Kurdî da de bajarê gundê Kurda da wê nêne guhertin wê dewam bike berwê ez eva ne evekîn dike yani eva jî ne astekîn dike eva yani gerek destkeftîn ê ku şureşê têne parastin lê belê gavên bêjin yani tu mihatê me hedefê me herî mezin ê ku mecbûr wê tekuşîn kirî dîsa de gelek meselê statû de gelek meselê din de gelek tiştê ku kêm hene û ku em gerek hîn ji bo vê tekuşîna xwe dewam bikin dest xwe xîn jî naka em bêjin tiştê ku me hêvî kirî me bi dest xistine elbette ne rast e yani hedefê me ji vê Berê bînerên hêja piştî ragihandina peymana di navbera Qesedê û hikûmeta Demkiya Şamê de jî li eniyên pêş yên şer niha bêdengiyek heye لê di her kêliyê de dibe ku ev bêdengî ji holê rabem ji bo vê yekê jî şervanên Qesedê yên ku di eniyan de ne vê peyamê jî didin dibêjin dibe ku niha rewşeke bêdengî heye lê weke şervan û fermandar em her tim ji her tiştê re amade ne û niha rewşa lêvan eniyan jî di nava atmosfereke bi vî awayî de derbas dibe. Nûçekanê me Mihemed Badilî piştî ragihandina peymanê jî bi hem şervan û hem jî fermandarên Qesedê û YPJ re nûçeke taybet amade kiriye bi hev re lê temaşe bikin. Çawanîn baş e? Rewşa evvela çi? Rewşa evvela baş e? Tamam duyarlı ben, şiar ben, silav evvelan ki tamam. Tamam silav reis. Bînerên hêja em li bajarê Hesekê ne. Em ê anha gerekê bi şervanên YPG li eniya pêş hem helwesta wan hem ew çawa vê rewşê dibînin û daxwazên wan çi ne em ê li gel şervanan biçin. صعبة Niha em derin ku? نعم درن علي عزيزو Başûrê Hesekê? مشهور حسكي بيجن يزيكي قندي مهلبية Hûn çawa helwesta we îro çi ye hûn baweriya we bi dijmin tê ku ew agirbestek heye? بخوا باوريا ما جيناي يعني حتى رجايرو قام ضمن اتفاقية جدلا لأم جي خو موزية خو برنادن أنا باجاري مية ام خطي جبهيني حري بيشن نها قوري ويجي اقربستك هي امجي بديوينن يعني شي ما بي خصن امجي حاضرن الحرجي ام يعني قوري ويجي ام بدي ابقى ورالي ابي دركتنا في هالبستا هي ام هي فياوينن انه حطات شي ببي ووكي يبكي وقصدي نها ما خطي جبهي ددن حرها فالجي خونن Baweriya we bi vî dijminî tê? باوريا ما فيدج مني ناي يعني نرج مني تبي ايرو دوي تناسكر في بدج مني ما اي بصالاي يعني بيجين تدري باوريا ما فيدج مني ناي فيدج مني باو كالا نام دوسي لاوا Advare ma.
والله في إيريشة هنا إيريشة هوفانانا يعني شخا إيريشة دكن تنكار بيجي د بيوان الشر ده في إيريش هنا çünkü بيوان في شر ده ما بيوان كي شر نديت يعني شر قلت ما شاندن در وی أخلاقه هوفانا نسكاتي هيا بإيريشن سر ملت سر دبيجي دار ونرخن جواكي إيريش كي هوفانا هيا أمجي پر زيده وصا واتشتنا هاني بير ناكن يعني هم دناوا ديروكا خدا في بير ناكن هم جي ام براتيكي انتقاما واتشتنا جي بگرن بلا هر کس بي بزانه به بلی بینرین هیجاف پشتی راگاندنا پیمانی و بطایبتی هلوستا لعنین پیشین شربون ناجی دنوا پارتین سیاسیین کردی ده بطایبتی پیمان کوهاتیه امضا کردن چهات تماشا کردن دستکفتین کردان گلو چقاسی هاتنه مساگر کردن اوج بو یکیتیا نتویجی بطایبتی تشتا کوتی خواستن چش بو ویکی میوانه که می هیجا لاستودیو بمره آمده او جیم سکرتری پارتیا چپ دموکراتیک کرد لسودیه بریس صالح گدوم هم خیر هاتنه اف دمک باردکم دنوا وده جوف تفجیره که پرزیده هیا مخابطن وین تن مشاندن دوی چارچوبه ده لاماز دسپیکی وی پرز بکم نه اف پیمان کوهاتیا راگاندن هم وجه پارتیا که سیاسی و هم جوه که کرده که آلیه خوی باش چنه و آلیه کد ام بیجین هن نل بنده بون انگوه دکاری بیجین هنه کدن باشتر بان وی چوان سپاس براسي يعني وقت تفقرا كرد بقشتي ووقت بارتيا مجي بالتايبت ايمال جمع يعني برسا كردي دريزا حري بيشي دي بيش دي اف بيمانا جو دو هات امزاكرن دنال سروكي قصد جنرال مظلوم عبدي وسروكي حكومة دمكيل شامي أحمد الشرع دنارين مدى يعني قزنجك بو جملتي مرة بله قرنجاوي جيد كدي يعني راوستاندنا آقر بستي راوستاندنا شر براستيجي جدما كده هن آلية بتايبت آلية جو يعني أذكارن بيجم إيجو خيرا ملتي من نتخستن دخستن جو شركي نافخوي بسوريا تشيكن دبن عنوان شر كردو عربة بله وأمجي وكرد أم قلكي حساسيتها ما هي في مسألة رو أم قلك ديجي في مسألة هرج دسبيكي حتى هاجي هر هن دسبيكي حتى هذا أم ديجي في مسألة شر كرد وعرب خطا صور بله بله ما مست بله أف هولدان وبيلان آلي هن آليادي بخرتي رودا دما داويدي بله نا مامست نا دماغم تماشا بکن پیمان کوهاتی امضا کردن گله کالین مافین گله کرجی تدا هاتنه دست نشان کردن لی دوی چارچوبه دم به طایبتی بیریش على سر روجاواره يعني ایدیان بجن نتنی خلک میل روجاوی کردستانه لبشن دنیان کردستانه غیرینا وی که دکن کو گل بویا یک پارتی سیاسی حتی نها چما د آواکرنا کنگره نتویا کردستانه د پیک آنینا وی ده کم دمینن و مترسیه که او قاسم ازن لسر کردان جهیا يعني تبي تشتغل شيء بود وان بويري وان بازو بيسروجي درباس بويده لدنارين عمده كردا دستكفتين باش كاريبون بجي بكرنا ده في بيمانه ده بيقومان افجي انجامي يعني او يكريزيا كردي وكردستاني بقشتي هر چهار پرچه کردستانی يعني اف جارا يكمينه الجور تجربه مي د حركه كردي ده تجربه مي عمري 6 سال في تفقره ده تروجا يكريزيك بفيرنجي سراسري كردستاني تشينبويه والانتربولا الاوروبا والامريكا والحرجي يعني 5 مليون كرد
لجیهانê رابوون سەرپیا و حتا نەهاجی سەرپیانê و dibêjin bi xwîn em biteranê Rojava. Evêna rolek xwe yî mezin lîst. Ev destkeftiyê goneha çêbûnê a giring tê de sek rawistandina şerê agirbest ev gelek ji me re gelek muhim bû ji ber dijminê Kurda dixwest vêna gur bike û xurt bike û me jî dixwest got em li pêşawê bisekinin em wêna bişkînin. A didwa etiraf bi mafê bi hebûna Kurda û heqê Kurda li Rojavayê Kurdistanê a siya meselê heta meselê leşkerî de ev rastî jî yanî hin qezenc çêbûn divê em wa qezenca biparêzin û pêşerojê de jî em karibin کویرتر بکن و بهتر کار بن لپیش خن. شخص دوجی د آخفتنا که وده د چپامنیه در کتب کو و گفت به حتی دویم لپشتا شهروانی خانه او امی به شهروانی خوره بین د دمک وهینا پیمان هاتی را گاندن داشی. ل تشتکو مخصص بیش ما مستنهات اکیلداری وی کی بما گفت گلی کرد آسته که د دالیه تبانی ده بویه یک و که و آنیزمان و که تجربه که و به سالان های دیوالیه ده هند بیشینجی یعنی روشه که بیاوی حتی هادر نکتبو. او قصیه که کی خورتی کردان چی ببو لی پارتیین سیاسیین کرد چما وی کی به آواکرنا کنگره که نتوی تاجدار ناکن یعنی بگو وی کی خبات تکرین بگومان اف پیشگیریا گو چی بو اف یک رزیا گلی کرد یعنی ج باشور کردستان دست پیبک وقت تفگرا سیاسی باشور کردستان و سروکاتیا هرما کردستان لباكوري كردستان حتى الروجلاتي كردستان تبي يعني مرجو شرطي كوتير درباز دبن وزحمتي كوتير درباز دبن لأوروبا لحرجي أف يعني بو أوك بو بنجهك جبو أفاكرنا كونغريكي كردستاني كونغري كردستاني جي يعني نج إيرود أف مثلا أم هولداني دكن قوب جيبه وام كاربن الدار خينن از باورم ايرو حمو كردستاني وحمو هيجي كردستاني وتفقرا كردستاني بقشتي جهاي في قناعتي جي كونغريكي كردستاني دوي جو الدار كفي دمك نيزيك دي وام يك ريزيا كردستاني جي بفرمي ام بدن خويا كنج عالمي مامصد دوي تشتكي بيجي قالك سباس سركفتن جارك ده از دبيجم و از تكزكم امي البيشتا شرفاني خبن البيشتا هيزي يبكي و يبجيبن و امي في بيمانا گوچي بويجي امي بپاريزن و امي حمو هولداني بكن گو امكاربن زيدي ولو امكاربن بجي بكن بيشا روجيدي بله صالح جدو سكرتاري بارتيا تشب ديمقراطيك كرد لسوريا ميواني مبامي جل جري سباسات تمام هر هبيل بري بنرين هجام خواست تيكلداري روشا لهرمي وبطيبتي بشتوانيا جبو بيمان او نرين لسرويا كي جبو بنرين هجاره بريا ما صالح جدو بو بنرين هجاره باروا بكن هر نوچومه دريزه دجي تكلداري کنگره نتوی کو اوجی هفسرو که کنگره نتوی یا کردستان کنکی احمد کراموز دیار کرد کو مترسیا لسر روش آوا هینا دوام دکه و گوت دوی چالکین جبو پاراستنا دستکفتین روش آوا دوام بکن احمد کراموز لسر گشتانین لسوریه آخوی و دیار کرد کو پیوست دستکفتین لروش آوا ورم پاراستن کراموز د دسپیک آخفتنا خود گوت تفیکو لگل شامیر کفتنک هاتیه چیکرن جی لهینا گلک خطری او مترسی هنه گفین لسر روژاوا دوام دکن کراموز د داویه ده افتش گوت تدبیرین اولکاری او پشتگیری جبو رایا کردستانی دیار بکن بانگوازی مل چر آلین کردستانی او لدر وی ولاد جی اوکو چالکی او خواپشاندان دوام بکن بریاری کنگره نتویی کردستان یا همو پارتی و رخصنی کردستانی یک اثبات روژا پشتگیریا روژ آوای کردستانی ام بهوینه روژا یک اثبات و میلیونان و کرد داکون قادر چالاکیه و برخوردانه و پشتگیریا خواه جبو روژ آوای کردستانی بدن دیار کرن و باندوری لسرایا نادولتی بکن کو بدنگیا خو و کو اید داویل بینن و پشتگیریا خو
ji bo Rojavayê Kurdistanê bikin. Ji me tê xwestin ku em layîqî vê tekoşînê û berxwedana wan cangoriyê bi hezaran ku di ser vê xakê ku canê xwe dane em layîqî wan. پشتوانیه که نامنتوی یا جبول هفکرنا ناوبرا هیزن سوریه دموکراتیک قصدی و حکومتا دمکیا شامی ده هاتا نشاندان گلک ولاتان پشگیریدان او هیوی کرن کو اول هفکرن به آرامی بخواره بده آوا کرن. وزارت دروی آمریکای پشتراست کرد که اوی پابندی مسوگریا سرکفتنا پیمانا قصدی او حکومتا شامی ببن. آمریکای دیار کرد که جبو پشتوانیا و گوهستنه که آشتیانه لسوریه او آمده به هفکار نخوره دناوا هریزی دبن. فرانسا، بریتانیا جی لحفکرنا قصد حکومت شامه پیشوازی کر او وکه گاوکه گرینگ کم کرنا راجشی او پیک آنین آرامیه بناف کرن. یکیتیا اوروپای جی پیمان پیشوازی کر او بانگا بداوی کرنا تندیه کر هر وکی خواست سویل ورن پاراستن و ریل بر وگرا داعش جی وره گرتن. هر وها عربستان سعودی و مصر جی پشتگیری دا پیمان قصد او شامی و هیوی کر ایدی آرامی پیک وره او سوریه که به تولیبون همو پیک حاطیان آوا ببه. برد وقتا که کو پیمان هاتن امضا کردن در لی دورپیچ لسر کوبان او مترسیا لکوبارین دوام دیگه زیده 11 روزن کو باجار کوبان دنوا دورپیچ که گرانده یا پرانیا پیدوین کیم بویا به تایبتی شیر زاروکان این به جاره که ده همان نمایه جبر نبونا شیر ایدی زاروک نخوش دکون هر وها خودین دکانان دبیجین هر زاروکک جوره که دبه او همو جوره جی نمانه جبوی بانگا لزگین راکرنا دورپیچ او ریکرنا آلی کاریه تکرن. برای تماشاگران هجا دورپیچ لسر بازار کوبانی بردوام دکه گلک پیدوین سرکه این ولاتی بازار کوبانی کو ناین پیدا کردن لسر کوبانی هاتنه قد کردن یک جخال سرکه او جی تنبونا شیر زاروکان و پیدوین زاروکان گلک جوره شیر یک روزانه داخواز لسر هنه کو وکو تیزانین زاروک هر جوره کی شیر ناخوا هر زاروک کی لگوری و جوره کی شیر جبویت بکارانین کوتن وی شیری دخوا امنها در باسی یک ج دکاندارن کو شیر دفروشه پیوستین زاروکان دفروشه هم دغازن بهتر بال بکشینن سر روشا هبونا شیر کو اوج بهتر جمرا و روشه شروع بکن دم تخواش به سپاس ساری هم دست بگه دخوازن تناسب کن ناوی من باهوس نه اون و داره دکانا شیره اون شیر دفروشن تشتن زاروکان دفروشن نه یعنی بابو نیزی 13 روزن کو دورپیچ کل سر کوبانی حیات شک در باسی کوبانی نابه یعنی جکیلیا گم هاتن دیکانه جی بکی 10 کس در باسی دیکانه بون لشیر دیگریان گلک جوره شیر تنانه یعنی پیدا نابن ام دغازه بهتر تجمرا ویا که شروع بکی نه روشا شیر لکوبانی تشتن گبزاریان گرگن یعنی روشا و چیه یعنی چه حیات چه تنه رئیس صرافش بو همو گله کرد جبو شیر زاروکان پرانی شیر قد بونه یعنی جناف شونه پرانی شیر یعنی شیر کلمانه جی نه فایده خواهه و ملت مجبور بیج قطبونی زیده تیوی شیری ده بیا و زاروک پر و دمه دگی نخواش کتنه جبر کو شیر گی هاتا گارتن و قطبونی شیر ام بهوینه کوریاک و به یعنی و دور پیش کردن رابه و کوشیری زاروکان یعنی بیدوین زاروکان همی ورن کوبانی جبر کو شیر جزء کی اساسی دجیان زاروکان داره بله نتنی شیر زاروکان جبلی شیر زاروکان درمان انسولین یه نخوشین شکر جی همه بشه بجاره که ده لناوا کوبانی نمایم نوچگانا ما هیویدار حرانی بری خدا نخوشخانه ها مشتنور و روشا نخوش او هر وها کمبونا درمانان به بیردخه و لبر چاوانجی رابر دیگه بجش که نخوشخانه جدی بیشن روش گلی که خرابه هر کس
دزانه دما انسولین قد دبه نخوش شکر جیان آخوا وندا دکه و دکه خطریه و حتی جی وفات دکه او جی حوارا وی که دکه انکو دزوترین دمی دف دور پیچ رابه و بلز جی درمام دربازی کمانی ببن. درمان انسولین یه نخوشی شکر لکوبانه به تمامی قطبیه دبن کشبریه که زحمت ده به دهان روزانه کشبر نخوش بری خودتن نخوش خانه یا مشتنو یا شکر لی درمان کتی پیدا کرش بو به نخوشیه ایدی بداوی بویه هم کوچ برن درمان شکر تنه نساقی شکر گرانه امگی هاتن هم سوی صفحه جمعون درمان تنه کنکانش مرا یاردمیو که چکن درمان شکر بشینن هم جی پی علاج ببن امگی کوچ برن هم ویج واد غازن امین نگاه تنه والا زحمتی پره دیشش ایواردا هم نکارا کفن اناتم درمان جید مسوی صفحه تنه ام جواد غازن و مرا یاردمیا که بکن درمین بشینن بار نساغانا علاج ببن درد شکر جی گرانه امگی شکر جیش قهره حزناک امگی کوچ برن امگی قهرانه امگی جمالی خواهج بونه گیزاره گودن امگی چولانن جی راختنه تشتاکتنه امتیدا راکفن خورن تنه گیزاری سر هفدانه ام جی بری خواهدام مستوی صفحه درمان تنه ستريسي كوبون را چه بیه هشتی کو شکری وان هم بلند ببه و ذاتی هم کشنا تالیا درمین بو چند روز درمانجی قطع یعنی واز زحمتی که پر گاندی نساقی هانا شکر زاید در بوی بیجی برینی وانا نساقی می برین هنن ایکو برینی شکر ایک هم جیرد بجن قدم سکری برینی خود نگاه دای و برینانا تام خوازه پاکبون جیرا گرگه تعقیم گرگه راحتی گرگه و هین ایتوری گرانجی انسولین و بو درونه جمع انسولین قطبو انسولین جزاتی که قطب به هر کس زانه انسولین که قطب به نسا نکنه جیان بکه یعنی بلکه درو که دریا داشی که انسولین سر روی قط کری بکنه وفات بکه بله آلیکاریاج باکور کردستانش با کوبانه هات شاندن هینا جیم لپیر سوسیت راوستاندن او لآلی کوبانه جی جبر نبونا درمانان او پیوستیان جیان هر کود چه زحمت دبه 25 بارهلگرین جآلیه پیشنگیا پلتفورما پاراستنی او هفگرتن یا باجاری آمدی و حاتن آمده کرن هینا جی لپیر سوسی حاتن راوستاندن اندامین پلتفورمی لدیجه وی هلوستا کو نای هشتن پیدوین بینگهین دوی دریه سنور مرشد پناره را در باز ببن نرازی بون نشاندان چارگوانین پارتیا وکوی او دموکراسی یا گلان دم پارتیه تفگرا جنین آزاد تجاع و ریتخسنین دن انجواکا سیویل کو لجم کامیونین آلیکاریه نه خواستن کو آلیکاری وره شاندن لدیجی وی هولدانا دولتی ایروژی برتکات نشاندان پارلمنتری دم پارتیه ی رحای عمر جلان گوت دخوازن کرد دروپای آو نخون آستن کرنا آلیکاریا بو کوبانی حاتی شاندن لارزینگانی جی حات شرمزار کرن بله بینرین هجال دجه هریشین قرکریین لسر روجاوی کردستانی جوانین روجاوا جوانین کردستانی بدن خوا کرن سپر او پاراسنا خاکا خوا کرن نوان در راگاندن یا قصد ناسنامه 13 شروانین کو د برسفداینا ایریشین کومین حکمتا دمکیا شامه دم شرکرنه کو شهید بونه راگاند او گوت او حتی داویه لسر خطا او تیکوشینا وان شهیدان بمشن
ببینرین هجا هزا ولکاریا هندرین آر روش آواجین ناسنامه اندامین خواه هاشم دیریک او بشار خلیل کود برسفداین ایریشن کومن حکمتا دمکیا شامی یا لسر چل آخا ده شهید بونه اشکره کرد. هیزن اولکاری دیار کرن کو او به سربلندی شهادت رمضان محمد به ناوی تفگری هاشم دیریک او اندام هیزن تایبت هات بشار خلیل رادگینن. لگوری داخلونی هیزن اولکاری هر دو انجام وان لگند صفایی چل آقای شهید بونه. هیزن اولکاری بحث رول قهرمانی او لهنگتیا هر دو شهیدان کر سرساخی جمارباتا هر دو شهیدان رخواست او سوز دا کده انجام وان بجهبینن. لگوری داخلونی هاشم دیریک لگر زیارت جدایی بویه 26 چلیا 2026 لگند صفا یه چل آقا شهید بوم. او بشار خلیل لدربیسی جدایی بویه 26 چلیا 2026 لگند صفا یه چل آقا شهید بوم. جنازه شهید سفربریا گشتی یا جبو روجاوی کردستان احمد هیمن عمر به مراسم که گرسایی لباجار کرکوکی باشور کردستانی هات اوغر کرن. جبو اوغر کرنا شهید دوزانتوی مالبات کسایت و آلیین سیاسی لگورستانا رحم آوایا لباجار کرکوکی کمبون. دایکا شهید احمد گوت ام به کردی خواه سربلندن بجداربونا او قاسی ولاتیان د مراسم د خمام سویک کریه. احمد کرکوکی جوانکی کرد الهنگ باشار کرکوکی هموس نورین به دست هاتنه چکرن هلوشاند او خواگهاند برخودان دیروکی روجاوی کردستانی. احمد هیمن عمر لگل کمک جوانین آزاد و ولات پاریسیین باشیر 20 چله تولی سفربریا لروجاوی کردستانی ببون. لگوری داخلونی کمیته سفربریا روجاوی کردستانی شهید احمد 27 چلیه لانیا برخودانه یا لباجار حسک شهید بوم. فرشی خانی کرکوکا گیشتوتا قامیشلو خبات گیشتوتا آسمان چین به چینو لو بلو او روژانه نزیکا دو کودو بکاته یک بو به یک بیرو برواو خوێن و چەک نەتەوەیەک کچی شێر و کوڕی مێر و ماڵ بە ماڵی هەر بێشا نایبەزێنێ نایتەزێنێ شمشێر و تەور و تێشە کار بەنیازە. میدارین هجا سروکی گشتی یه جبهه özgür özel diyar kirko او piştgiriye dedin ve pek ve jana hamun aslamayan le Suriye ya dibin misogeriya kanuna bingehinde o got dve ev pivajo le peşiya aştiya nafxoya le Türkiye nebe astank beru vajve bilezbibe. Özgür Özel de konferansa aştiya civaka o demokrasiye ya İstanbul'e hateli darxistin da axivi o diyar kirko dve le Türkiye aştiya nafxoy were pekanin. Özel anın zaman ko Pirzirika Kurt baraki girane civaki o got em dixwazin ku vê meseleyê dibin banê meclisê de bi zelalî û wêrektî çareser bikin. Özel balçanser polîtikayên bo Sûriye û diyarkir ew piştgiriyê didin pêkvejiyana hemû nasnameyên li Sûriyê ya dibin misogeriya qanûna bingehîn de o got Türkmen, Kurd û Arab birayê hevdûne. Özel piştre ev yek anî zman li hevkirina li Sûriyê cê kêfxweşiyê ye lê berê divê ev pêvajo li pêşiya aştiya navxweya li Tirkiye nebe asteng. Ji hemû Çîn û civaka Kurd peyam û helwestên piştavaniyê bo berxwedaniya li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin tê nîşandan îro jê bi vê armancê hunermend Şemdîn, Diyar Dêrsim û Jale Rojhilat û gelek hunermend û kesetên rewşenbîr yên Kurd gehiştin Rojavayê Kurdistanê. Hunermendan danzanîn ku Rojava parçeyeka biçûka Kurdistanê ye lê yekîtiya netewî ava kiriye. Bînerên me divan kêliyan de şandekî hunermendên Kurdistanî
ji Başûrê Kurdistanê, ji Bakurê Kurdistanê, ji Rojhilatê Kurdistanê li Ewropayê berxwe dane Rojavayê Kurdistanê û niha li peymegeha bilind a hunerê ji aliyê çand hunerê ve ji aliyê xwendekarên peymegeha bilind a hunerê ve têne pêşwazîkirin. Heger hevkara me ariyan hinek dîman nebidewe, ev dîman rasterast in ji hunermendên Kurdistanî ku niha divan kîliyan de derbasî bajarê Dêrikê dibin û ji aliyê hevseroka peymegeha bilind a hunerê ve têne pêşwazîkirin. Hemî gelê me Rojava berxwedana wan silav dikin. Em komik heval hatin em ji tev berxwedana wan em bi wan re dengê xwe bilind bikin. Em gelekî kêfxweş in. Parçeyê Kurdistanê herî piçûk e Rojavayê Kurdistanê bi rastî jî ew dema ke em tê dane rolekî gelekî mezin di leyza dünya alem îro bi vê serhildanê bi vê pêvajoya pengava nû ve hemû derê dünyayê ji Kurda hesiya yekîtiya gelê Kurd avê demê gelê xurşêbiye gere ew reha berdewam bike. Ji berê hunermendî ji vê meydanê jiviyane vê meydanê jiviyane ji nav bağê gulan gulên her gulê bênekeye tev mirovin tev însanin her gelî rengekeye dest bidin destê hev dida kes kesî nezêdeye Nil bidin milê hev dida salên xweş pêşameye salên xweş pêşameye Her barmanca xortkirina helwesta netewê şandeyeke taybet ya Lahor Şêx Cengî jî serdana rêveberiya xweser ya kantona Cizîrê kir. Şande ji şeş berpirsên payabilindiyên siyasî û leşkerî pêk dahat şandeyê destnîşan kir ku ew ê bi hemû hêza xwe ya darayî, deronî û siyasî li kêreka vê berxwedanê bin her wiha gotin her çend li qada navneteweyî de Kurd tenê hatibin hiştin jî yekîtiya navxweyî berseva herî mezin e. Her li dijî bêdengiya cîhanê Kongreya Star li Kobanê daxuyaniyek da Kongreya Star diyar kir ku em li vir li Kobanê ne ev der ne Xezaye ev der bi îradeya xwe ya xort tên askirin loma divê cîhan jî wê bêdengiya xwe derkeve. Kongreya Star balçanser zimanê tuş û nefretê ku ragihandina Erebî li dijî gelê Kurd bikartîne û got mînaka herî berbiçav ew e kesên ku xwe weke rojnamevan didin xuyakirin ji wan jê Feysel Elqasim ku divê riyê zimanê xwe re daxwaza gelê li hev sor bike Kongreya Star got bi salane me Kurd û Ereban bi hev re karkirin xwîna me tevlî hev bûye bi salane jinên li bajarên Ereban rastî hemû êrişan hat me ew ji destê wan hovan xelas kirin îro tenê tên û keziyên şervanên me jê dikin û şervanên me jê qatan diavêjin loma em bank li cîhanê dikin ku çavên xwe ji van kirinan re vekin. Çetekî Daişî ku ji zindana Şehdadê Reviyayê ji rojnameya Le Monde ya Fransî re got çetên hete şê hejdeyî çile avêtiye ser hücrên girtîgan û ew serbest berdane. Rojnameya Le Monde a Fransî raporekî li ser reva bi dihan çeteyên Daişî ji girtîgeha Şehdadê ya Hesekê weşand. Rojnameyê di rapora xwe de mikurhatina çeteyekî Daişî yê ji girtîgehê Reviyayê weşand. Çetê bi navê Ehmed Hesenê 25 salî ji rojnameyê re got hejdeyî çilê saet 4 êvarê Heyet Tehrîr el Şam fişekên hewayî û gule li girtîgehê reşandin. Niyeta wan a kuştina me tune bû. Lê avêtin ser deriyên hücreyan û em serbest kirin. Çekên xwe ji bo vekirina deriyan bikar danîn û hin ferdên eşîran jî bi wan re hebûn. Çete anî ziman ku di dema serdegirtina girtîgehan de ew birîndar dibe û got beriya bireve cilên girtiyan ji xwe dike û xwe bi bataniyan dinixumîne. Piştî êrişên komên hikûmeta demkiya Sûriyeyê yên li ser Şeddadê û gundên wê çeteyên Daişê ji girtîgehê reviyan. Beriya niha fermandariya navendiya Amerîkayê CENTCOMê ragihand ku dest bi veguhestina 7,000 çeteyên Daişî ji Sûriyeyê ber bi Iraqê vekiriye. Fermandariyê diyar kir ku armanca wê ji vê yekê rêgirtina li ber reva zêdetir û parastina girtîgehên derveyî kontrola hêzên Kurdî ye.
بهزاران خلک سویدایی لقادا کرما به دروشمه حبون آنتونه بون خواپشاندان اک لدار خستن. خواپشان دیران داخوازا مافی دیارکرنا چرانوس اوپک آنینا مافین سیاسی او سیویل کرد. هر وکی دیارکرن کو آرمان جوان او کو پیامک زلال آل سر داخوازن خواه بگینن حکمت آدم کیم. جبلنا الغالي صارت الناس تشوق على القرار وطلعت هي الناس دي عبقريتها الكامله تقرر قرارها وما حدا يتهم قرارها. لدما کو ایریشین قرکرین لسر هرمی پیک دهاتن ده خلکی لروجاوی کردستان و به طیبت جدواکا کرد جبو پاراستنا دستکفتین خواه جبو پاراستنا خاکا خواه ده هر واریده که کوشینه که به هم پادا مشاندن زاروکین خواه شاندن انیم پیش جبو که خاکا روجاوی کردستانی به پاریزن و کسین کل پشته جیمان به چالاکیان به خواه پشاندانان و جاری پشتوانی آوان کرن دایکین کل نوا باجاران من جیم جبو زاروکین خواه و جاری دست به خباتان کرن او خوارن او تشتین جبو وان پیوز جا آمده کرن نوچاگان ما جودی علی جیم اف هولدانین دایکان جمره وکه نوچه کلی کریم لی تماشا بکن. تماشاوان هجال روز آوای کردستان سفربری هاتیه را کندن. دناوی سفربری ده هر کس هیا. جزارو کام بگره حیا بدایکان حیا کسین کو پاراستنید کن. نهال و داره کمک دایک هنه وند بینن خوارن چید کن. اف خوارن ج شروان آرد چیکرنش کسین کو نها پاراستنا تاخین خواه گند و باجارین خود کن. لیف دایک نتنه خوارن چید کن. دمن ایواره دا او جی درد کفن پاراستنیم لکیلاگا شروانان. از نهات خوازم یک سر جوان بپرسم. که او وان خوارنان لکی بلاد کن چاوا چید کن دمن خوین پاراستنه دا چاوا درد کفن خوازم دسپیک جیاده بپرسم یادت چاوای باشی؟ وره باش من هم باشیم قوات بجوارا ساق به یادی انت خوازن و بحثا و خوارنه بکن نها برجی دماغ شر چید بون ایرش کو بسر مداد هاتن روجاوادا دایکا خوارن چید کرن ون و خوارنا کو چید کن ون روجانه چید کن یان چاوی ون سر کیو کی بلافت کن روز یعنی دست بیا کاوی شورا شدم خوارنه شوالر چید کن گواتی سر پیمم چون جبهاجی مچیکر و ام چید کن شروان خوار فقیرات تعبین بخوار نگرمه چلوب کن و ام مستعدن چی کار بجی امی کلا که بسکنن و ام کلا که شروان خوانه چه حاوی بی بتایبت يعني ام دنير نشتك بير بالك شاب دايك خوارنين جراند شيت كان وك ام بيجن بلبن كوتلك بن ام فلان شيت كان ويرجع كنت شكر روكي ما حميش شكر كان جارو الجون شيت كان لفيدا كي جرى سياية جرى سيايش كواهتني وجار كي ما حميش شكر ابو شارجار ما كافرانين شارجي كرن ومكر مركز وار فقيرة وين هاد جبهين باراستني داكو أهم إيه باراستني كن هين جبهين شرطان جبوان شد بيجن وقت دايك سلافين وبيامين وجبوان وقت دايك قال لك سلافي قال من جوار شينين جزر حتى جيجو قولين كي جا نقطابن كي جا دبرابل كي جا باجاري بين شافي وما تشكين روي وما تشكين وان بيجن سركفتن جبوابي إن شاء الله ويب سركفتن وتابعوا وخينا واشيدا إن شاء الله بنا سبب ناره وإن شاء الله حتى نقطة جاني مذهبي أم درجة برنادن وأم يجبدوا هذا بناني كاربون بواره وقت داي قال لك سلافي قال أم جوار شينين جزر حتى جيجو قولين كي جا نقطابن كي جا دبرابل كي جا باجاري بين شافي وما تشكين روي وما تشكين وان بيجن سركفتن جبوابي إن شاء الله ويب سركفتن وتابعوا وخينا واشيدا إن شاء الله بنا سبب ناره وإن شاء الله حتى نقطة جاني مذهبي
بري بنرين هجام لبردجاجين ضوية بلتنا خويا ساعات حطن ودبجين حتى سفجاري كدن ورين بيشيا وبمن اندنا وخير خوشيه ده ارشد بختار